Yes, tubahaye ikaze inshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV nko mumaze kubimenyera nahageze tugiye kuganira ku nkuru idasanzwe ikomeje kuvugisha abantu amagambo menshi haba ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru binyuranye. Ni ku Ibendera TV rero nko umaze kubimenyera nge nitwa na Cretine Rushwa, areka tubahe ikaze tubibutsa gukora like, tubibutsa gukora subscribe, ushobora no gukora comment kugira ngo mu byukuri ibyo dutegura byose bizajye bikugeraho uri uwa mbere. Reka rero dufate akanya gato ya mukanya tuze tugaruka kuri iyi nkuru yakomeje kuvugisha abenshi, aho umugore akomeje guca agahigo ko kuba yamaze gushakana n'abagabo babiri babana mu nzu imwe ku gitanda kimwe mu mashuka amwe. Urumva ko n'ibindi ahari bashobora kuba babikorera icyarimwe. Reka tugaruke mu kanya. Yitwa Abrisi Banebi kuri Twitter, akabazwi nka Abrisi Bane, no mugore wo mu gihugu cya Nigeria. Akaba mu by'ukuri uyu mugore abana n'abagabo babiri mu nzu imwe. Yavuze ko hari itandukaniro rero rinini riri mu byishimo umuntu akura mu kubana n'abagabo babiri biruta mu by'ukuri kubana n'umugabo umwe. Intandaro yo kumenya iyi nkuru ikomeje kubica bigacika hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, n'uyu mugore warenzwe n'ibyishimo yagiranye n'aba bagabo babiri bombi mu buriri bumwe, bigatuma abyukira ku mbuga nkoranyambaga ze agatangaza umunezero utagira uko usa mu by'ukuri yagiranye n'aba abagabo bombi. Ku rubuga rwe rwa Twitter uyu mugore Brisbane yavuze ko yishimye cyane, aho yagize ati kurongorwa n'abagabo babiri ntibigira uko bisa, ubusanzwe kurongorwa n'umugabo umwe ni byiza ariko barenga umwe bikaba akarusho. Ibintu uyu mugore yagaragaje mu kimenyetso cya biruta cyangwa greater than kugira ngo mu by'ukuri yerekane ibyishimo n'umunezero yavanye mu kurongorwa n'abagabo babiri biruta kurongorwa n'umugabo umwe. Yasangije abantu aya mafoto ye ari kumwe n'abagabo bombi mu buzima bwe, kandi basa anabishimye cyane bari mu munezero. Icyakora nubwo abantu batabyakiriye kimwe, aho hari bamwe bavuga ko uyu mugore ashobora kuba afite ubushyuhe buruta ubwaririmbwe na wa muhanzi wo mu Rwanda, naho abandi bavuga yuko ari amahano ngo uyu mugore ashobora kuba afite mu by'ukuri uburwayi bwo mu mutwe. Icyakora ariko uyu mugore we ntacyo abivugaho. Nkuko tubikesha urubuga rwa arinayijamedia.com ngo nubwo bikomeje kuvugwa gutya, uyu mugore we ngo nta agacu ko gucika intege no gutezuka ku cyemezo cye, kuko ngo n'ikimenyimenyi arakataje, kuko ngo ashaka abandi bagabo babiri bo kwiyongera kuri aba babiri bikarangira agize abagabo bane icyarimwe. Ni gake cyane uzasanga hari abagore bafata imyanzuro yo gushaka abagabo babiri, ariko uyu mugore witwa Brisbane yerekanye ko we yashatse abagabo babiri, kandi ko ngo ubu ari mu munyenga n'umunezero w'ibyishimo kurenza kuba yari gushakana n'umugabo umwe. Ibimenyerewe nuko umugabo ashobora gushakana n'abagore benshi, yemwe akaba yanageza ku bagore 50, kandi abantu ntibatungurwe bitewe n'ubushobozi yaba afite. Ariko umugore we kuba yashaka abagabo barenze umugabo umwe bikomeje kugenda mu by'ukuri bikurura amagambo menshi mu bantu. Uyu mugore Brisbane yagaragaje ibi mu mafoto yashyize kuri Twitter ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, aho yagaragaye ari kumwe n'abagabo be babiri, maze ku magambo yaherekeje aya mafoto agira ati kurongorwa n'abagabo babiri
biruta kurongorwa n'umugabo umwe. Kugeza ubu ikigaragara ni uko mu mafoto aba bose baba bagaragara bari kumwe kandi berekana ibyishimo n'umunyenga w'urukundo bombi baba bafite. Mu by'ukuri iyo bari kwigaragaza bigaragara ko bashobora kuba babanye neza mu nzu, mu buriri ndetse no mu mashuka amwe. Ngayo nguko, reka iby'iyi nkuru rero tube tubihagarikiye hano. Ni aho ubutaha. Njyewe ndabashimiye cyane, mbifurije gukomeza kugira amahoro. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Ukomeze kubana natwe no mu biganiro bikurikira tubategurira n'inkuru zinyuranye tubagezaho. Tubahaye ikaze kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Mugire amahoro y'Imana.